Klausau. Привет, ягода моя. Labas vakaras, Ogelė tu mano. Labas vakaras. Как моя самая прелестная гадость на свете живет? Kaip tu pati gražiausia mergina gyveni. O kas šiandien skambina? А что ты накакала в штаны? Не можешь поговорить со мной O tu нормально? jau miegojai? Nu, taip. Ну, Ну, ай, да atsiprašau. вонючка ты моя ненаглядная. Ai, da tu. Mano mėgelį, tai nemiegok dar, pabendrauk, man taip linksma. O kas čia linksmo iš tikrųjų gali būti? Ну, что тут веселого? Я тебе сейчас очень просто расскажу. Aš tau Tai tiesiog noriu papasakoti vidzi- daug gražių žodžių. Змея подколодная. Я так по тебе соскучился. Štai tas tiesiog pasiilgau, tu mano virkšrelį. Да. Ты крыса просто. Tu esi karalaitė mano. Peliukas. Да. Peliukas. Taip, А peliukas. ты любишь сыр? Ai, kad ne tu peliukas, aš katytė. Va, kitaip pagaučiau ir suvalgyčiau. О, ты поросенок еще что-то и говоришь мне? Man visai patiktų labai, labai. Tiesiog Ne. suvalgytų mane. O tu ką mėgsti valgyti? Aš labiau mėgstu gaminti negu valgyti. Вот это просто великолепно. Я, наверное, обрыгаюсь от этого, что ты готовишь, да? Man labai patinka, kai moteris gamina, aš tiesiog dievinu tai ir tikrai tave įsimylėčiau. Ai, tiesiog. Я бы с удовольствием... Nebūtum pirmas, nebūtum paskutinis. Супер. Я бы, знаешь, с удовольствием бы, айда, писал тебе голову. Это мое такое чисто сексуальное желание. Aš tiesiog turiu tokią seksualinę svajonę, žinai. Nu, tiesiog, vat, norėčiau, kad tu, kai gamini, būtum su apatiniais ir gamintum tokiais. Kas man čia skambina, galite pasakyti? Это тот, который бы с удовольствием видел твою засраную толстую жопу и целлюлит. Да, это было бы супер. Tai tiesiog žmogus, kuris, nežinau, kuriam patinka žiūrėti tave, kuris tave dievina ir Да, на твою толстую жопу я люблю смотреть. patinka žiūrėti tavo gražų veidą. Да. Толстую целлюлитную жопу. Tiesiog, A tai iš vis mane matė, ar kas, nu, kas jums davė mano numerį? Да тебя не увидишь там. Когда ты идешь, блин, земля трясется. Я тогда тебя вижу. Žinai, Ты kai... даже воняешь, тебя видеть не надо. Kada mes tave matėm? Bet jeigu tu suprastum, ką jis tau sako, tada ir tau būtų kiki. Aiduте labas. Sveikučiai. Trukdo radistai šalės dėsibės tam, Jonas Rolandas. Mėgoji jau, ne? Na šiaip taip, biškutuką. Nu, nepyk, kad mes tave tai pažadinom gal biškutuką. Bet aš tikiuosi, tu toliau atsigulsi ramiai mėgosi, žinok. Ne, dabar jau turėkit bėdą. Dabar tu mums skambinėsi. Jo. Gerai, tvarkoju. Jo, gerai. Ačiū tau už pokalbį. Jo, ate. ačiū. Ačiū jums, iki. Gerai, kad nesupratai. Ačiū, kad pažadinot. Bet gerai, kai nesuprato. Tai va, mėly draugai, tokie šiandieną buvo radistai, finalinis buvo tikriausiai juokingiausias tiems, Mes žinau, galim jį pratęsti, nes žiauriai